Tubasuhuze tubifuriza ikaze n'amahirwe menshi cyane ni ku Muvumo Online TV. Tugiye kubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye n'amakuru akomeye cyane ari kuvugwa muri kino gitondo ya gatatu z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2024. N'amakuru akomeye cyane tugiye kugenda tubagezaho ari kuvugwa hariya murasazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo mu ntambara iri guhuza inyeshyamba za M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC. Reka tugende tuyabagarukiraho gatanu kuri gatanu tubabwira ko byaramutse muri kino gitondo. Nshuti zacu zakadasohoka rero kandi subscribe, comment, share like kugira ngo amakuru yacu ajye akugeraho mu ba mbere. N'amakuru akomeye cyane ku rugamba. Umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa wafashe uduce tw'ingenzi. Ni kuri uyu wa gatanu tariki ya 2 z'ukwezi kwa munani 2024 hafashwe uduce tw'ingenzi aho twigaruriwe n'ingabo ziyobowe na General Sultan Makenga two muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ho mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nkuko amakuru ava muri ibyo bice abivuga, reka dukomeze tubibasesengurira gatanu ku kandi. Iyi mirwano ya M23 yafashemo uduce tubiri two muri groupement ya Binza. Amakuru agera kuri Minembwe Capital News avuga ko yatangiye igihe cy'isaha z'igitondo cya kare kandi ko yumvikanyemo imbunda ziremereye inini n'intoya. Byari bikomeye cyane hariya. Yari imirwano yaje kurangira n'ubundi utu duce twarimo tuberamo imirwano tuvuye mu maboko y'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa tukajya mu ruhande rw'inyeshyamba za M23. Utwo duce hari akitwa Kingunga na Karukarte ya Kisengero, tukaba duherereye mu ntera y'ibirometero 16 uvuye mu mujyi wa Kiwanja wo ugize igihe ugenzurwa n'uyu mutwe wa M23. Utu duce dufashwe mu gihe i Rwanda muri Angola hari ibiganiro byahuje intumwa z'u Rwanda n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibiganiro bikaba byarafatiwemo imyanzuro y'uko impande zihanganye mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo zihagarika imirwano kandi uwo mwanzuro ukazatangira kubahirizwa tariki ya 4 z'ukwa munani 2024. Kimweho uruhande rwa M23 rwatanze itangazo kuri uyu wa kane rivuga ko ibyavuye i Rwanda bitabareba ngo kuko batari batumiwe muri ibyo biganiro. Hagati aho kurebana ayingwe kw'ingabo za leta ya Kinshasa na M23 bikomeje gufata intera iri hejuru cyane bitandukanye kure n'ibyabereye i Rwanda. Mu biganiro byamaze iminsi 3 ho byatangiye tariki ya 30 z'ukwa karindwi 2024 bikarangira tariki ya 2 z'ukwa munani 2024. Ibi ngibi rero ibi biganiro umutwaye mu 23 ntubikozwa. Uravuga uti ibi biganiro twe ntibitureba kuko twe ntitwabitumiwemo kandi ntabwo u Rwanda ari rwo rutugira mu biganiro kuko sirwo turwanira. Twe turarwanira igihugu cyacu ubusugire kugira ngo tugire ubwigenge no kwidagadura mu gihugu cyacu bidafite aho bihuriye n'ibyo biganiro tutatumiwemo. Ubwo rero ibintu tutatumiwemo ntibitureba. Aho ngaho no muvugizi uvugira igisirikare cya M23 akomeza agaruka avuga ko ibyo biganiro ubwo nyine ari ibiganiro bya Angola n'u Rwanda ntaho bihuriye n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera yuko M23 ibivuga ko ishaka kugarura umutekano mu gihugu cyabo bavukiyemo, barimo bahezwamo, bashaka kujugunywa uko babonye kandi
bitapfa gukunda. Baravuga bati rero tuzakoresha imbaraga za gisirikare, imbunda izasiga yerekanye uruhande rugomba kugumya kuba mu gihugu akaramata. Igisirikare cya FARDC rero ibyo ngibyo nabyo ntibigikozwa. Baravuga bati uko byagenda kose tugomba guhangana tugasiga tuzanye umutekano muri kano karere mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku rundi ruhande ingabo za M23 zariye Karungu, ari nako zakomeje kwigarura tuno duce tubiri ubwo intambara yibahanganishije n'igisirikare cya FARDC. Zakomeje rero kuba azihagazeho biranarangira utu duce zitwegukanye. Ubu ngubu nizo zirimo zitugenzura ubu tuvugana. Ingabo za M23 zikomeje rero kuba azatugenzura, aho igisirikare cya FARDC kirimo gishaka uburyo bukomeye cyane nacyo bwo bwakomeza kurwana intambara zikoresheje amasasu, zikareba ko zasunika izi nyeshyamba za M23 ku butaka bwazo, aho zivuga ko ubutaka bugomba kugira umutekano n'umutuzo ku mpande zombi. Ni ukuvuga ko ingabo za FARDC ubu ngubu zirimo zegeranya ibitwaro bikomeye cyane n'amakamyo manini cyane n'abasirikare benshi, hanyuma kugira ngo zikomeze kwasira umutekano no kuwugarura zirebera hamwe uko byagenda. Ariko inyeshyamba za M23 nazo ntizimo zibikunda, zikaba zagize ibirindiro bikomeye cyane, zikaba zahise zifata abasirikare benshi bagenda bacunga umutekano w'uduce twari tumaze gufatwa. Ariko rero ku rundi ruhande ingabo za FARDC nazo zikaba zikomeje gushakisha uburyo zagira gute zazana umutekano, zakomeza gucunga umutekano uburyo bukomeye cyane. Inshuti zacu z'akadasohoka rero muri kumwe natwe aha ni ku Muvumo Online TV. Reka tugushimire wowe wamaze gukanda subscribe, ugakomantinga, ugasharinga, tukubwire tuti uri umuntu w'ingenzi ahangaha, uri umufatanyabikorwa wacu. Turagushimiye cyane rero, n'abakunzi bacu muri rusange babyumve. Wowe utarabikora rero nyarukiraho hano ku Muvumo Online TV, ukande subscribe, comment, share na like kugira ngo ujye ubasha kubana natwe 5 kuri 5. muri ab'ingenzi rero, reka tubabwire ko amakuru yacu ay'uyu munsi arangaha tuyasoreje. Tubabwire ko amakuru yacu arakagaruka. Cacaho mukomeze kubana natwe ibihe byose, muri abacu tukaba banyu. Imana ibarinde.